nje khona angitshaya kanjani umuntu nomuntu uyayizalela ingane awuthi ngenhlanhla nginayo nenamba yakhe hawu nangu unkosikazi bo hawu ngeke phela ngizodlala umkamkhwanazi mina halo makhelwane ninjani sesi sesi nangu umntwana la uthi uyakhala ngene uyakhala uthi uqeda ukumshaya angizwa awu hayi sisi cha ngiyezwa hayi ngiyabonga ntombi yazicisha ngaqhamuka wena hayi kulungile ntombi yami hayi ngiyabonga sisi ngiyabonga mntama okay bye wena ungazongengisini ushayeleni umama kaMkhwenazi mina bengimile laphana nomngane wami yena wasewafika wangishaya lalela wenza nje ungalengi ungazisilima wena uthi umama kaMkhwenazi wena lapha ekhoneni ngasekhonteni kade uqabulana nomfana iyona into engikufundisela yona leyo sithenjeyo lalela ngicela usoqabula mina ayithi mina ngikhokhelayo ngikufundisayo ngodlayo wosoqabula mina lala ngithe yenza okay qabla laphansi kulungile uthi ngixolile yena lo mfana ade umqabulo ubona ngithe phansi mana ngixolile laphansi wena kungcolile phansi umfana ngimcheckile ukuthi uclean noma umchecka indawo ukuthi uclean ngithe qabla laphansi uyazibala nomngcolo wamqabula lapha ucathi into yokudlala wena ngintsamo ngithe qabule lapha kanjalo umngcola nawe into eyodwa qabula mqabula wena angakasho ukuthi vo qabula phansi qabula wena angakasho uthekela angithi uqabulana nosikhotheni ngakuthi ngiwunga mina yazi ukuthi wena ngani yazi wena lalela awuvu ngizokunyisa wena awusukuma ngifuna ukungisa kuyena lo mfana kuba kalo mfana ade umqabula ngifuna umqabula kahleke phambi kwabazali bakho thathana ubhaka sami ngiyaxolisa nje Thanjo ngifuna ngithini kwena asa Kaba ngihlala khona manje mina